Sementara Hendru tarik no pra arja arpolai ke KHADC kala khang no ya Hendru tali kidukan barjala kibam penthamai ka trading license hayudu. Ya kani ke jingkhanra layalam u executive member ka trade uba Gigur Merthong lambat uba Gabriel Walang us William. Haka juga por UIM ulapan pawe ke jing senguthut. Namar baka seng kun kentai hanyu trap association kala pha jing ujor kidukan bom don trading license. Hendai kam syam lawan mi pat. Ban pen i haka por ba penlong ke jingkhanra. Kelewat profesional tax. Kia lo? Technically, kun baru. Sorry, yes. My camera. Biar pasal aku. Biar. Ini siapa satu biar. Mah. Dia. Salam ya. दलाल वही मामा रखा है सर रखा होगा सर रखा होगा कौन रखा मारक तो हम लोग का मारक तो नहीं मारक तू दिया है किसको दिया इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोलो ना ऐसा मारा कैसे बोलता ये सर Kamu kenal kita di rasa. नहीं काम करता बाप बेटा Kasih aku. दीजिए ट्रेनिंग लाइसेंस क्या हो दुकान को हाँ आ रहे सर आ रहे नीचे गया हुआ है तो आप नीचे गया फटाफट बोला जल्दी बोला Kalong halor kanong rim ba kadon ko ka seng naki seng kentai ke kun kentai nyau trap association balawan ai daga jingtho sengi sa council tena ta daw ngi wan mentakasni ban wat ya kita gi jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba naki yang kita gi ba wan complain sa council iklem wan mi te kalong kai ka ba bom singo tenat abang yu ba pila wan ban ai complain haka noka kam kemut pide ban wan lang kam tam e pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre menta ki wan da ka association kemut kide ban ya don lang bat ni menta sni dre ki klem wan te nakaleng jung ngila le ya ka e ka badon kam jung council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ai jing tho kini ki association dre ngilap ba ki don hi katokat ni kiba 4 renew ya ki license ki don kiba syong lempat don license ru ya kitu ngila ya cakmat katum ka kendon yung ka council ya kata tin nakaleng jung council ya trelang bat kisim kino kiba don kam ban ya trelang bat kisim lani bat kisnong nia trelang baik bat ngin sim ya action hakabay day bat ki an jong ka council bat nakaleng kasim kisim ya kano kaba day ban sim kata ka nurim nakaleng jungi yo ihi barokoj ba hamnong nur barokoj ki don ki nong tre na ki barjla ki don ki dukan ki badai nak barjla ada ni besat halor kata ka nurim kumut ki don ki put bangi hap perkhat bangia don lang bangia tre lang
bat kino ki jajun ru lakhin bet kalong kumtahi nomor mulai kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ka konsil pat haba ladon kano komplain nya pendep ya kamram deitang kata jujur jongki haka bede bat ka trading license bat ki labor bat ke benami jongki dukan ki badon hakane ka yo pem nakaleng jungi ladang ki wan beng kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ke menengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut habal ki wan hakane karukom nginum entertain su ki hap wan ra ya ke detail jong kita ki dukan ki bomdon trading license kita ki labor ki ba tre haki dukan jongno lemda kim submit ya ke detail nakaleng jungi nginum tre suban entertain Guru pikan sa. Kemudian ngiwan metaban pensisa ya kata Andre ngilap ba kimdon kum kita te kita kiseng klemwan mi ting kinbet ba kidai ki kam ki bom yahap ken bancu penbet ya ki council hakan ya kom Tapi lah persang pun ka switch off ke mobile te hadin ba ngilap ba ka switch off ke mobile ngilayat no kai ke bangin don kam bandian na council bat na ke sim ngilayat ya kamram ki bangin dewan let Supaya nak kalian ke council ni kentu hi yaki don kidukan hayo wahat yale ban tei ladi. Ndai ban ai pateng sikiwe ndai pin keno pat yangi hakano kanong rem pin keno ya council hakano kanong rem lada pi na ladi pimele ai. Te pin keno ke himaru hano kanong rem kamya hap nomor ba kedukan ni pi la IT hapi. Ndai pi ai pateng ma pi. Te pin blim pin pu blim chaka hima pin bu ke blim chiki CM pin bu ke blim chingi kinong disi kanong in la ban track down yaki. Lada kimon ban le thop te kata ka jingkut puna konsel kalong ba piyo kano dukan haga yo ne kano benta yang lagi jat la jong persyang batre hitam kan ndai bancu kwa da ka basuk bancu ai wai no syaki dekat dan ndai da ka por pin ong pat pin keno ya ka konsel kami ham Nakani ka seng yung padon lai sautli kidukan yung kinon tribal berkidon tangkawai ka license. Te ya kani gila lipet mana katu kani kidukan ngimsim lalap bakadon kaju kadukan. Dan rengi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut. Misautunat lada makiru ki wan lang bania senran lang batingi bagin pej bakin pelithu yangi kinu kita kidukan ki badon trading license sausan dili. Kenang bangi kena kaliang jong council ban kaliang jong kahimaru kilala ban sim ya kanono ka benta ka pesan. Buat kumenero abangilek katu kani kidukan gila ongru gitu ki dukan di balasong da kita kharap badon da trading license bagi don kam ban bu uwei mo tre kasi. Kenang ba kan long ban ai kami kena kasiru. Te kata na kaliang jong ia min charge ru la keren bat ngiru ki korpat ru ka hima ba soba ban ya pejlam ya kani ba kinu dukan kamtam ki bala kam he ba kini ban ai kam lem ya ki kena kasih ke jongi ha kini ki dukan ki badon ha poyo